Pozdrav svima. Za danas imam jedan šaptajući video, nadam se sa dosta triggera. Jedna mala kupovinica iz Notina koja nadam se da će vam biti zanimljiva, pa makar zbog tih triggera. A i testiram novi način snimanja, pa eto, dobra prilika za jedno i drugo. Naručila sam si testere parfema i još neke sitnice, pa da to riješim prvo. Dakle, najprije naručila sam ove 3 četkice Brush Art. Jedna je blending brush, jedna je concealer brush, jedna je smudge brush, kao basic collection. Jako su oko prezentacijski lijepe, moram reći, i dosta su bile povoljne. Nisam nikad ništa od njih isprobala, pa nemam pojma kakav je brand, ali virnula sam u blending i lijepo je flafasta, ali sam zapakirala nazad zato što mi je ovo dio poklona za moju nećakinju, pa neću sad otvarati da ne bi nešto oštetila. Uglavnom, mislim da su bile u prosjeku 15 kuna jedna četkica, ali to je bilo na nekom sniženju, mislim da im je puna cijena oko 20 i nešto, s time što vi s tim Notinom ne možete nikad znati jer oni, to je ko burza, jednostavno cijene idu gore dolje i ono što je prekriženo nije stara cijena, mislim, čudna je stranica, tako da uglavnom bitno je kod Notina da kažem koliko sam ja platila, a sad to što piše da je bilo, ko zna, možda u jednom trenutku bilo i manje od 15, vjerojatno je. Uglavnom, nadam se da će joj se svidjeti ovo. Zatim sebi sam uzela jedan Avon gel za tuširanje, ovo je Aloha Monoi Shower Cream Coconut and Tiare Flower Scent, 250 ml, platila sam ga 10-11 kuna, tako nešto, što je za današnje pojmove dobra cijena, tako da kad nađem nešto što neki gel za tuširanje koji je snižen, a vidim već da sam pomalo pri kraju, odnosno sam načela zadnju bocu, onda uzmem, jer su gelovi sad strašno poskupili. Osim Balea još uvijek je ispod 10 i sad ova Balea koju imam kao neki gel kroz ulje za tuširanje mi se jako sviđa. Već pomalo više ljeto nije aktualno, odnosno pomalo prolazi, a ovo je više ljetni miris, ali nema veze,
neću ga pomeću do iduće godine. Cvjetno kokosasti. Malo je rijedak, pa vidit ćemo. Ovdje mi je došao tester jedan kojeg sam dobila na poklon, koji mi je tu negdje sad u gužvi, u hrpi drugih testera. Uglavnom htjela sam pokazati kako je lijepa prezentacija. Došlo u ovom kao masnom papiru u vrećici i ovdje ima naljepnicu. To je inače Atelier Cologne Santal Carmine, ili ne znam kako se to čita, valjda tako. To je linija Cologne Rare, made in France. Uglavnom, ovdje je bila bočica mala, ona klasična bez šprice, onaj taper ili kako se zove. I ovo je kao razglednica. Evo ovako izgleda. Lijepo miriši. Napravljene kao poštanske marke i pečati i stvarno baš mi je jako lijepo. Kaže Our Cologne Rare collection celebrates the most precious ingredients for fearless olfactive. Santal Carmine evokes the mesmerizing sensation of a view over a magnificent nature at the end of the world, embodied by the soft and warm notes of sandalwood from Nepal. I onda kaže sandalwood from Nepal, bergamot from Italy, kayak wood from Paraguay. Exceptional perfume
sad će biti ok. I onda sam stavila kavu i onda je curilo. Tako da mi je ova lijepa šalica, sad će mi biti posudica za nešto, za što god. Trenutno su testeri sad ovdje, ovi novi. Ok, upalio nam se frižider, ovo će se sad čuti jer... Bože, sad čujem. Samo da maknem prvo. Tu sam napisala na papiru od ovih testera koji su mi najzanimljiviji. Naravno, pola njih i više. Ako čujete lupanje, to susjedi naravno. Ok, prvi kog sam izvadila Lorenzo Villoresi ili Villoresi Mask, kaže toaletni vodi unisex. Ovdje sad ja ne znam da li vi vidite na ovom malom pladnju ja imam testere koje sam jučer špricala, pa nešto se osjeti baš šire mirise jako. I da vidimo koliko dugo traje. Znači sinoć sam to napravila, a sad je već drugi dan pred večer. Znači da vam se osjeća. Osjeća se još uvijek. Ono, lijep mi je bio, ali mogu i bez toga. Onda sam uzela Montal Vanille Absolu. Ovaj je ovaj danas miriši jače nego jučer, ako mi možete vjerovati. Znači toliko se lijepo sad razvio da jučer mi je više mirisao kao, ako se iko sjeća onog Impulse dezodoransa Spice Girls tamo kraj 90-ih, na to mi je mirisao. Ali sad je baš nekakav vaniličasti cupcake sa cvijećem. Da. Znači to nam je Montal. Onda imamo Robert Piguet Bois, ne znam kako se to čita, Bois Noir. Ovo mi je bilo jedan od boljih, ali ne recimo nešto što bi ponovila. Da, on je više, on je unisex, da. Jako se osjeća i dalje, dosta je mosi, onako drvenast, onako malo štipka. Fini. Onda imamo opet Lorenzo Villoresi Patchouli. Patchouli mi je bio jedan od boljih. Da. Slabo se sada osjeti više. Kao nekako nježno cvijeće. Ali onako
sam, ok, čekaj, nisam rekla, ovaj Lorenzo mi je prvi put sam uzela od njega. Od ovog Piguea sam već uzela par komada i Montal, njih imam najviše zapravo. Comptoir, Sud Pacific, ako sam dobro to rekla, Vanille, Apricot. Da, ovo je bilo jako lijepo. Ovo je jako lijepo. Vaniličasto, voćno. Čak mi sad baca pomalo na onako na neki candy. Pletenicu, ono marshmallow ili tako nešto. Ovo je od Montalo vanili, apsolutno nam je jučer i meni i mom momku bacao na voćne karamele. Kiki ili tako nešto. Znači ovaj bi ću si vjerojatno uzeti još jedan testerčić da imam ako budem naručivala sad opet, ali vjerojatno i hoću. Ok, Histoire de Parfums 1969. Znači od njih sam ja uzela tester pred par mjeseci, Hemingway 1899, broj čini mi se fantastičan je, moram si ga nabaviti opet, ili hrpu testera ili full size, jer to mi je jedan od najljepših mirisa koji sam pomirisala, prekrasan je. Ovo je na tragu toga, samo je više citrusno, ali ne na limun, na taj neki štipajući način, nego na klementinu ili tako nešto nježnije, slađe i nije toliko drvenast, ali totalno se osjeti taj DNA, kako kažu, ta sličnost, samo što je laganiji, voćniji, uglavnom prekrasan je. Njih sam 2 uzela i zbog njega mislim da ću naručivati ponovo, zato što je, čini mi se, oko 11 kuna i onda bi uzela onako više i testera. Da vidim da li se osjeti danas. O, Isus, kako je lijep, jao, ne mogu. Ja stvarno. Prekrasan je. Robert Piguet, Petit Fracas, ovaj mi nije pasao. Ok, malo nam se smirio frič. Ovaj mi nije pasao, ovaj miriši na toj. Nažalost, ono nešto što oni stavljaju u taj toj da neutralizira mirise. Taj miris, pošto sam ja išla po nekakvim festivalima i tako dalje, gdje je bio samo toj i to je jednostavno miris koji ti uđe u nos i ne možeš ga se više, ne možeš ga zaboraviti. Uglavnom, njušila sam ja tu još tih stvari, ali ta jedna toj nota, ne, evo još uvijek se sjećam, ne mogu. Mislim da neću moći niti iskoristiti ovako, zato što u glavi mi je toj i ako ga budem nosila, imam osjećaj da će ljudi misliti da sam upala u kemijski WC. Da. Zatim Miller Harris. Ok, nešto da tabak ne mogu. Ovo mi je malo preteško ipak. Ovo mi je bilo lijepo isto.
onako je unisex i mislim nije me uopće briga za koga je ako mi se sviđa, ali malo je više na tu muževniju stranu. Nije jednostavno fino je to meni, ali drago mi je da imam taj tester i da ga njuškam, ali neću si ga stavljati na nikakvu wish listu. Opet imam ovaj komptoar, kako se to čita već, Sud Pacific Amor de Cacao. Dakle, ovo kad sam pomirisala, odmah mi se upalila lampica da to već imam i da miriši kao Montal Chocolate Greedy. Pa sam onda našla taj svoj Chocolate Greedy koji je već onako promijenio i boju i već istrošen i mislim da mi je isklapio jer ove bočice nisu neka kvaliteta, zato ih niti ne čuvam nego ih trošim. Tako da on već promijenio miris, nije izgubio tu neku svježu notu kad stavite. Sjeća se i moj momak jer ja sam njemu davala da on pomiriši i to je njemu mirisalo kao napolitanke sa limunom, ali ne posle nego onako kremasto i ja sam zaključila u biti da miriši na napolitanke koje su čokoladne i limunaste i da su bile skupa u paketu. Uglavnom ovo kad sam pomirisala to je točno to čokoladno kremasto sa notom citrusa i da mogu sa sigurnošću reći da je to dupe, odnosno da su Chocolate Greedy i ovaj Amor de Cacao jako slični. Uglavnom evo danas se osjeti nešto, ali ja jučer njega nisam vrlo brzo više mogla pomirisati, odnosno namirisati, jako je brzo izhlapio. Sad se kao nešto osjeća, malo jako, nije mu baš intenzitet. I ovdje imam Chocolate Greedy koji je onako masno jako pustio i da on je jači. Zatim LM Parfums, ne mogu se sjetiti kako je pun naziv, Ambre Muscatine. Ovo mi je bilo jako lijepo. Da. Jao. Znači onako zimski, začinski, meni baca na kožu i na pit, ako me verete. Da, jako je lijepo. To bi si uzela još jedan. Svakako. Zatim Histoire de Parfums Ambre 114. Ovo me nije nešto oduševilo, moram reći. Biljna apoteka, čajevi i tako to. Meni to lijepo ovako miriši, ali za prostor nije za mene. Imam jedan sličan tome, ali više na naranču od jednog drugog brenda i nosila sam ga jedan put, iako je to onako fino mi miriši, ali na meni nije mi išlo, tako da to preskačem. Montal White Mask.
Ovo podsjeća na Tesori Orient White Mask, samo ljepše, kremastije, kvalitetnije. Ja sam imala taj Tesori parfem pred par godina i da, ovo je ljepše, svakako. Mansera Black Intensive Oud. Ovo je divno. Čekaj, ti mi je DC Black Intensive. Evo ga. Iznenađenje koliko kad se slegao, koliko je cvijetan zapravo. I za njega ide backup. Zatim Montal Wood Greedy. Njega sam dobila jako malo. Znači neke bočice su došle lijepo pune skroz, a ova je boca 3 ml i oni prodaju po 2 ml. Ovo je niti mililitar i pol. Znači baš su me zakinula. Ok, gdje mi je te Montal sad? Znači ovo je isto divno danas. Dry down mu je toliko divan. Kremast. Ok. Robert Piguet Rose Perfection. Klopiram se, ne znam francuski. Znači ovo je prekrasno. Isto sam ga dobila premalo. I mislim da ću njega uzeti još jednu. Znači ja inače nisam uopće fan ruža, odnosno mirisa ruže, osim ako nije napravljena ovako kako je ovo. I u kombinaciji, mislim kad je sa raznim tim drvenastim, kad je negdje u nečemu umiješano. Ali ova, ako se dobro sjećam, jedina nota koja je navedena je da je ruža, ali prekrasno miriši. Znači nije tipična, nego tako lijepo nježno cvijeće, divno. I ovo mi je mala bočica od Atelier Cologne. On je prekrasan. I on je mene podsjetio na, mislim da je to bila Joya, onaj časopis talijanski, onaj mekani papir i onaj tisak, i znali su stavljati mirisne stranice, to sve pomiješano. Mene podsjeća na to, ali puno ljepše. Znači ovo je toliko lijepo da zapuluti je lijepo. Divan je.
nije baš lijepo napunjen, to je istina. Njega imam već od prije, tako da sam si uzela još jednu jer je bio 8 kuna. I Montal Vanille Absolut još jedan. Primijetila sam kod tih bočica testera, neke su kvalitetne, ali neke su užasne i moraju stajati okomito, jer inače cure. Moguće da ovi koji su loše napunjeni su napunjeni prije pa su ishlapili, ko zna. Tako da s tim se ne može uopće računati. Eto, nadam se da ste uživali u